Ovaj me grad u Nizozemskoj potpuno očarao i ugodno iznenadio, ali sam ujedno i jeo u najgorem balkanskom restoranu kod Bore. Dobrodošli u studentski grad Utrecht. Nema puno turista i nema gužvi, što ga čini baš idealnim gradom. I znate, sve kad idemo u Nizozemsku, svi samo idu u Amsterdam, jer kao Amsterdam je najpoznatiji i nikad zapravo nikom ne padne na pamet otići još neke druge gradove, a tamo se za 15 minuta vlakom iz Amsterdama za 10 eura. Sve je blizu, niš nije toliko daleko i sve se događa u tom malom centru gdje su svi barovi. Radnim danima obično se sve do 1 zatvori, mi smo zatvorili sve te neke barove do 1. Ima par noćnih klubova, ali u njih nismo uspjeli ući. A da se mi sad vratimo kod Bore, što se dogodilo tu? Htjeli smo sjesti i pojesti ćevapi 20 eura, gospe moja. I kad sam vidio da su oni to prozvali meatballsima, malo sam se zapitao, pa nisu ćevapi meatballs? Ne, to nekako ne mogu biti meatballs. Međutim, nisu više imali ćevape kad smo mi došli, tako da smo svi uzeli ražnjića koji su bili onako ok, ništa posebno. I kad dobijete račun, onda dobijete par peppermint bombona. Jeste bili u Utrechtu i kakvi su vam dojmovi o ovom gradu?